Дарабаларын сақам сирен лоқтауқыра. Әйеқа анан тухалақ интрихіне олықпұт арас әйгетін сыртыдар әйге бері бұхы фиргілетін сағалыр. Бүгін студияға мен Евгения Арьянова. Бүгінде бігі кепсетер тема бұд ұғық еліңі ипотека программатығар туғылар елер кейділері. Түйәні төлөйін немалара әлбе оғылы жекерген налогтан бас қолануда қандық чепчетейлер баларын тұстарынан, оны үбі қарчыны өретеге сүбелер тұстарынан жекапсет яқпет. Onun күнді көрәтшілер бет, әйге бұл күйік экранға тақсар WhatsApp не бетігер, етілер ғытын сұрыян ғытарын. Тас информационный агентство игетинлеринен бусыл алтыны көрдүрүтүнен уукелиңи ипотека программатынан опсай хүрбе алты тыгынча кихи ыл ипотека ылбыт. Жабы туһунан бихеқа чапчатилер ипотека туһунан билгенлере келлилер Якутский фонд недвижимости республикатягы ипотека компания сүрін специалистері Сахая Оконосова, онна Олеся Павлова ылжыттылар. Үтөкүнен, кекіратчылар. Уукелиңи ипотека чапчатилер бұл программа 2019 сылттан бихеге қаяттан керенлелер. Ол күрдік жабы туық саңа олар егілер кейділері, ол туғынан бағалыста жамутор сәргептер білінер еған. Дәлневосточная ипотека 2019 сыллаға кербеті, бастан керер 2 бірғаныты, онтан 1 бірған бол бұта, онтан білеген с 1 октября 0,1 ставка кітчавыды. Білеген заявка біле әдірғаларға Эльбах пая кидде де қая, потому что ставка кітчатағына туға бірғына кітчан переплатада кітчір. Олеген дальневосточная ипотека 35 састырығылы включительно беріқтерін әп әдірғыл, или же соғытоқ ие, или аға берен әп заявка. Жетуқ ұслу биялар баллары. Манна бұл жоғы, төлі бүре, бастақы төлі бүре да? Жетуғынан. 6 миллионға дейірі берілдер, максимальный суммада. Сылы болағына максимально до 20 лет болар. Үйдағы төлі бүре, онына 6 миллион болағына хүрбебес дұғынша 2 меғақ болар. 0,1 ставка болағына переплата өт сүрбе ғылы егер 6 дұғынша 5 меғақ хүрбе кеғаковай болар. То есть сүрбе ғылға әйге переплатағат 6 дұғынша болар. Рассрочка күрдік болар. Антон була жабу программаға тетті бітті 35-терін састарын, толыру састарын жөнденде. Жабу манна қандық документары де туттарын бере бітті, қандық баннары кітті әйге бұл? Баннары кітті бараларын кітті үлелі әбет. Сама еттен туға ден келейен қаз бірді кехеға біле туғын үйертеқпітін нады болар. Қандық банға зарплататынлары, кергенейлер еме, кергені қандық банға ме зарплататынлары. Оны бардың үйертен баран бейе уже біле қандық документ қомайын ағылықтақтырын, бейе уже біле сехілі бардың келенлер бұдыр көпсейбет, әдебет қандық документ надатын. Олеген қаз бірді кехеға индивидуально болар. Документ қомайын ағалылары. Де документы қомайын банға тұттарды бұд, төхір кәм кәтіғі біті? Сбербанк болағына бір күннен сразу білдерер әппетін. Атын бағынар от 3 рабочих дней до 5 рабочих дней болар. Дентон, бұл ипотека қолы бары чеккайын қапсыбатақ болақ бұдына де? Қанны көсі бұл ипотека өңөтінен? Господдержка ден бар. Онны болағына да 3 миллионов беректерін әп болар. Сүрбәлгі анна возрастной ограничениеден хоқ, но суммата олағына 3 миллионлы ден болар. Онна олағына өсі бір программа бар. 2-10 ағыз сыллақ түрек, 2-10 ағыз ғыл кәнне түрек оғылақ болықтырына әме 5 бірғына ипотека бар. То есть основной ставка біле үддәді білін 9-2, олата кенерге 5 бірғын чапчети көрілдер болады, біле ставка тықара болар. Әбетер ограниченные возможностях оғылақ болықтарына, независимо от түрек сыллардан тұтылуға хоқ. Қаған бағар түрек болансап, онағын толылық боланады, главное. Монто маннык италақпынжы бұл программанын де, ұхукіліңе ипотека программатынан де, қандық желері бейгі ұлық бұдын сөбі, же тұттуға қолы біраме тұғаныққа сөпті? Эти программалардан, льготные программалардан опсайна новостройкалар ұлыққа хөп, или строительство частного дома ден болар. Участок кіт ижыз болуқтақ,
Он вторичное жильега уже хатан капсыват. Хатан Жолок саңа вторичный жега. албаккыт. Вторичный жағы дальневосточный ылықтырын сөп әрәрі Әрәрі, Моногорода. Моногорода Якутии болалар. То есть это алдан, мирный болалар. Удачный. Онна вторичный жильеға ылықтырын хөп әдірілер. Или селога. Именно жилое назначение это село Болохтах. Очана вторичное жильену уже дальневосточный налыкка. Нәһилекке. Нәһилекке болар. Hep ondan önce bu bana ettiği çiçeği kaz bildi sayapka bir bit ıl kolu bura dokutun yimartın körür bollak kıcı. Кредитный историяларын, доходтарын, хасаголоқтарын бардын хотту бот. Онна билекинлерге хөптө программаны талан уже заявка гытабыт хөп. Онна билген биге сахабыт сирин олоқтақтырыгар, эдерылларыгар дальневосточная ипотеканы коттарыман денететебит, потому что 0,1 ставка официально до 31 декабря түйен турар. Бу октябрь итында олген успейдан заявка тахатна үсі егер новостройкаға жылы қытын хөп болар. Олген сахабыт сирин эдер ылларын ыңыравыт заявкаты итын ден. Мünче тутуман батчал, еще возможно. Bu программа вот 2-нче хүрбет өтсүл. Саңга тут бир күнүгө берди. Онан береме бар. Ставка вот береме бар, әрі ставка бар, үрден халыден кутталлах, потому что Центробанка билен ставка үрдәді, ода хаңа жыл кәнттен біле хылай олар ей болытыр. Бұлайды билен бағар түттірі 2 бірген болан халлағына переплата уже 1 миллион күтік болар. Әхеге 1 миллионға переплатылы күтту, или 6-10 тахынчаду білеген біле заявка тақтырына уже біле үсі действуй дұрыл ставка 0,1. Аны бу программа вот дебе биргәне биле кытча болан аны жеби сыны толук үрдән тагысты ди. Бүгүнкү күнгө тон желер сыналарын тугуна. Жоңго көрөчүлөр бите биргене болуп. От застройщика зависит. Бихаха блин хамай жипчеке Джевид Ильминская тутулла турар. Застройщика Сахастройсервис тем болар. Бир хостагы бихеге уже 5 миллион 100 тыгынчалык белән хөп болар. Аны без первоначальный взнос ылыкка хөп. Онтан 2 хостагы первоначальный взнос надо болар бәһәт. 2 хостаг турбут билеген эме хамай жипчеке бит 6 миллион хәтта 100 Онна хәтта 100 тыгынча первоначальный взнос надо. Дети Сахастройсервистен компанияны кытта хегөлеле хагыт бу компания тугуна. Отдел продаж болот биһиги Сахастройсервистен. Онна бу Сахастройсервис строительная компания, специализированный застройщик Сахастройсервис 2020. Ол строительная компания 2009 лахтан үлелер. Онна Божарницкого уже жилой жерлер туппута, Ильминская туппута, нежилой помещениялар эме баалар. Олген кихи РНР строительная компанияда уже онтан такка ден актыбыт. Онтан такка жени туппут уже по городу. Онан бейден үшейді күрдірді. Жерлері хылас, отой надежный застройщиктен. Бир косток квартира ене кылыбыры төһөнүк. 400 квадрат. Эти 5 миллион. 5 миллион. 400 квадрат болар. Биһен 400. 400. Улахана битти. Улахана. Онтеке костоктор. 6 квадрат, он 6 квадрат. Эти смотря от балкона зависит. Балкон аңары билен агаллар. Билеген застройщик барда балконның арын келдерен турар енигер, алиген с учетом балкона агаллар. Hep. Ana jab hegi bu aksiyalar çepçetiler bağlar deyince bu hegi tokutugar kampanyalar oltuğuna. Билеген әңгүе ипотека ылбыт ыллар. С 1 ноября ылбыт полакатна беспроигрышный розыгрышка кыттагат. Онна мелкой бытовой техника, онна крупной бытовой техника оньонор. Ону хаян даганы бары кайылах тахсагат hem bir беспроигрышный болар булайды. Он с 15 ноября по полакатна 150 тысяч на исполнение мечты ден. Акция была тура. Бәлерин бага ханаларын хөрелләр, тугу ылыктырын. Багар бу же атлас бутки хеваллаганы да. Мебель ылык барабын или бытовой техника. Шөйден беспроигрышный лотерея беха крупный хаус техника болар. Стиральная машина бар, посудомоечная машина бар, кофеварка, холодильник, робот-пылесос. Олеген беге тохпытнан
услуга бутнан тухнахатна, то бихитнен заявка тахатна, жет ластахатна, беспроигрышная лотерея тахатна хэп болар, уже онна багар сүйіз бихантахинча на исполнение мечты кайылах болуғатын хэп. Ол сүшігей онтын же хеги компаниян бихагы бұд материалын білген көріған. Специализированный застройщик «Сахастройсервис 2020» предлагает однокомнатные и двухкомнатные квартиры по улице Ильминская, 61/1 с развитой инфраструктурой. В пешей доступности находятся детские сады Ивушка и Кескиль, 18-я школа, продуктовые магазины, аптеки, сервисное обслуживание и сквер. А также отличная транспортная доступность. 12 минут до центра, автобусные маршруты 15, 41 и 25. Экологически чистый район, изолированный от шума и городской суеты, где вы сможете наслаждаться тишиной и отдыхом, но в то же время вы будете недалеко от центра города. Дебиге угук илинги ипотека программатын тухунан кепсетел работа, онон биге WhatsApp номер битигер агастогус 14 279 сүрбекке 612 номерге етілер бітін үйтін, маннаттон бұл студия бітіл жеттера тұтатына әппеттектірі. Дебиге көрәтшілер бит кітті халлар, инбелит әдіргіл ұлын сөпті оғылуқтыр ден, бұл программаға кетсерді ден. Оғылыра қасыллақ түрі қабиді болла. Беха заявка беха Инстаграмнан хөрген бәгат биле тохутун хөридахатна бу эдергал бут имбелипит онна биле оголак ден оголарын сахтарын биле хапты. Драбаларың инвалидка тух готы көрүлләри ипотекага дебиттер. Имбелитке да? Инвалид нестәк куллан. Оннук льготная программа хох, ол эдергалларга режепшети боло турар. Онна ол господдержка 2020 программалах бит, ставката 6% болар, оны туганықтарын сөп. Ипотекал бытым 12 сылга онна чепчети бу программа көрүллер до 11 бирганнагар дел буп дебит. Рефинансирование иденикке. Оңорун хэп ха. Эменно барта индивидуально болар. Кине бихе заявка тахтарына бәдерин ситуацияларын тахтарына бихе же биле рефинансирование оңорга көмүлһәбит. Дарабларым биһиге ол бут холостой сылжан 1 сыл аннаратер 9 бирганна ипотеканнан старичка квартира албыта билеген кергенне оголок бу ухукеленге ге көһөн сөптү ден. Көспөт, но кене уже туспа ипотекалын сөп ол программаннан, дальневосточный программаннан. Ол урукку вторичный жильётын программата уже көспөт хатан. Пакистан лын хэп болар дальневосточная ипотеканың только. Ол дальневосточная ипотеканы бирдере туганыкка хэп олокко. Выгодная ипотека курду госпошлинатын ылагыдду клиенттен 5-6 тыгынча курдук заявленияны ытаргытыгар договор түһәрсен дебиттер. Сох. Бихигенеңе заявка итер боллакытына барда босха болар. Манныктен хорьяллар. Мен биесі оғылауқпын, 2 оғым инвалидтер, по уходу за ребенка инвалид оларыбын. Ипотека ита сатабытымда бербеттер үләбәккен денлер. Инвалид оғылауқтар ден программаға қапсабыдды, оныттын оғылар бұл 2006-2009 сыл түріқтері бет, бұл программаға мекес сектері мағаралдар. Қапсаллар хэп, но үлелен нада болар, үләға тақсын нада болар. Официально көрдөрөн надо 2 НДФЛ, оны копия трудовой. Мен бу ыйга туталта саспын толабын. Элбе оғылау хейбин билин заявка бердепін, ол ғылай бір ставкалаққа қапсықпын сөпту дебіт оғылары қаралар. Ол туталтатын бұйга. Спейден. Спейден хэбәрәрі лоқ. Тутатына бүгін. Лоқ хэпілеген бұл бүгін бейхаға рүйдағына. Уже кене тугунан көрөмөт биле. Хасы үлеләбден, қамнағын бартынағын заявка ғытақ сон жет алақ соқпытын хөп. Спейден хэбі. Онон кытатын бүгін жеттон те экранбытыгар адрестара бар, өсі биде адрес бітін, нөмер бітін бар әтеқайын де. Биге адрес быт торговый центр Лонха, Петра Алексеева 6, Үхсетайска бар быт, 304 офис. Или инстаграмға Якутский фонд недвижимости ден көрдерін, оны бұлан дирекка хүріқтін әп болар. Соғытық ағаларға туық программа бары дебіттер, саспынан қапсыбаппын, дальневосточный ипотека үс оғылақпын дебіт. Атын өсі қандық? Үс оғылақ бітін қоғыта қасастан. Кетенче онағыстан өйе болағына? Онағыстан өйе. Онағыз, 19 сүрбе бір.
Хыллах төрөк. Семейный программа хапсар. Ставкада 5 бұрген болар. Әме новостройкалын хөп. Ага. Ипотека, так, мен отут алтта састақпын, кергенде тутикки, әме тоқтебіттірі, квартира вот ипотекатын 10 ғылай хәтті бір ғынан рефинансированияға меккет сияқтырым мағаралдыр әбіт. Антон эмеетти битти хазбидди кихе хабли индивидуально болар. Кинлер бихе хабли ситуацияларын хорыян эттахтана заявка рефинансирование оңорукка детахтырына уже били көрөн. Түрдон састыртын аспыт ұйылға қанлық ипотекалары хеге сүбелі тегеті дейбіттір. Обычный. Қас біргеннен Иккетенче оны қалары? хастан үеһе Аллах боллахытна, конечно же, ол семейный программаны туһанын дехпетин багарабыт. Господдержка туһанын Господдержка катын хөп. Ол ставка талты биргентен үеһе болар. Ну или вторичное жилье. Бу эдер үтчет бихеха хуруйор, то ике хаста қолыстой кеге ипотека ылар бар тугу сүбелі тегеті дейділер. Холостойда. Холостой боллана. Холостой кеге Обычный ставканын барын хеп или вторичканы. господдержканын. Очоңна ыл болуын нады болла. Ыл Дебу Эл болуына Эл боллаганы уже дальневосточный хайдах бар туттон. кисетте. Дебу сақа строй сервис жейлерин дельбинтери хиргәвитте көрәчілербе қаса тәстәе қаспа дейстағы округун угар оскола детсат. Биһиги билигин атылыр хирбит Ильминская 61/1. б кенинен турар. Онна буллана агысы тәстәх же 2 подъездах. Онна этәскә дүт квартира бар. Опса хәтта нагас квартиралар. Үһәдигәр тех этаждах. Бүгүнкү күнгө жоннор ылыларда. Аха. Оча жейлер базар. Старт продаж бу олох Хатыртага. хатырылтагы булбута. Онна бүтән эрелләр Же битәрелләр. Хәната удамыр болан кихибеата. Оны та Ильминскайден бу хин нахар тей Чугас, рак ага. бодак бола дейт. Центртан 5-6 остановка. Смотря биле ханна баргыттан боллага ди. Чугас. Чугас. Аны детсаттар эме чугас. Саттар эмене баллар. Ивушка ден садик бар, Кескил. Кескил ден бар, онақсыз школа бар, хабыссаңа школа. Она 20-я школа. Будущем медине эме элбах пай застройка болықта. Перспективный район. Бәйті жилой комплекс күрдік болықтақ. Ипотекал бытым уник, так, бу манык тени пыттар. Саска бу рефинансирование бу сас төхөруллагы састан тутулуктак туди италлар. Састан Рефинансирование. қаса улахан тутулуга хоқса хатта. Тұтылға боқ. Кредиті төһе қалбытын білек бітін нады болар. Қасылғал бұтын білек Қахан қанады. бұтын эме барты индивидуально Кітчетен болар. бағараду, сылын кітчетен бағараду. Әме бейе қасыруйон нада, WhatsApp бұтығыр білен нада, очағына барда уже Де қанна тиен бір себеті бұл ипотека туғынан сақа строй сервис жайларын көрек бүтін бағара бүтте біттер. Тотутатына бүгін тиергет ордук, бұл түміктене Бронь легенде. нұқтын хәп. Аны ти бронь ден бар. Де ти броньға қолы бірғын төлілер да. Етіннік түгенге. Бірген аттын броньнур боллақтын олақ ылабыттен ипотекағат уже одобренный боллағына задатықтақ броньну бұд, потому что кехебе өті ұйытлағар, оны точно ылабын точно лавын боллағына де. әрілләқ болып бұтын нада. Биһиге дәріл әлбе оғылағыл бұсы тұртағата дабрениялы бұд Сбербанктан дебиттер, құлын тұтар ұйғадылы бұ, құлын тұтар ұйғадылы дебиттер, жебітін талан документтері барытын оңырын бітер яқтаяқ бет дейін. Ұты тұттар арналары бісі, бұл мандық түгенге. строительство. Құлын тұтар ғадылы ұтын жейлерін таландар. Строительство или новостройка? Хамны ұхырый батыр. Новостройкалары гынара болу. Жейтін талақ соннады. Ильминская лым бағар бола бейеға кәлен нады. Онна чауна бейеге документін барытын бәбіт оңырын берілді. Туық дебиттер. Соғытық жоныты ипотеканы ылықтарын сөбдәні восточныйға кыян. Семья Хоғытақ. Жей керген боллаған. Жекерген или же хоғытақ ие или аға. Онтон атын ипотекандан әйгеме. Атынан әмерілді. Так, әлбе қоғылықпын 14-12-ләқ 9 састақта бәбі саспыт оту түйіппіт дебіттер. Бұт ипотекандан жейлық бұтын бағара бұт. Кыра бірғаннағы қапсан дебіттер жа бір сияқ біттендер бөмейетін көрәтшілер біт. Интерехірге бітті. Референсирование процені бірген төхіні дебіттер. Біргені ол бантан тұлықтақ. Қанық баңға Қанды баңа ипотекалаттын. Эме
Сибидде көрәчләр битер этебит, рефинансирование вопрога хас бидди кеха индивидуально болар, олихин бихеха консультацияга келин, соруюн, оны бихи сихилеха бартын консультациялан берек бит. Жабы жаңыттан жағына же тутуга бее туттарарын сатанар ду. Эбетер булгуча ханны кәреттелите тутуқтақ тойды. Эпеппет тебірет беребетін ер жағына жағаме тутуқтақ. Бұл банды түгенге. Аны бейлері ме туттуқтарын сөп. Но отчет көрдіріқтірін надо Сбербанка. Ну и ханнык бантын олаларыттан. Бартын отчет, болар сот, учет деп күрдік. Аха. Учуталларга бу уху кирин ипотека сағаттан тутулга соқ бар дейінеті. Бу программа туға. Кирехтәх дебиттер әһә. Кирелік. Кирелик только. Эхил Идей кирер иниден әрен. идея күрдік бар, но пока үліға кирелік. Аха. Ипотека біргіна дефолт болар түгенер оларыйын сөбді онынан қалар дуди. Дефолт болана бихи ол бихиттен тузулуга хох, уже государство хайдах бахарны убытыттан боллага де. Же керген программаны вторичкаға лықпытын сөп дуден инере пиппетти. Дальневосточный ипотеканнан вторичкаға уже хатан Ага. Кредитный историям кухаган боллагана камнахым үрдүк болланы туғынан көмеле yok дейдилер. Бихигенна ами кахан битехеген кредит ала хаджы букытын бар неме үйерте битехетін вопрос бәйта итабыт, ол кенне же биле хас схема куддук этебит. Тугу биле история түнкөннөрүн тугу барден рассрочка ду кредитту баран ол дейбит. Эти саңа жээлерге ремонттан жээлер баалар да дейбиттер. Бу жейбитте колобра Баллар, скайга баллар, ремонттан баллар. Оны хынаты үрден берер кредитка. Же доғыттор бүгін оттан бихеқа бұл Якутский фонд недвижимости республиката ипотека компания сүрін специалистері Сақая Оконосова, оны Олеся Павлова бүгін кәлін сихили хитіндер біккет тұхынан бұғы кейліңі ипотека программатын бары бұтын да долгутар программа же, онын кәлін сихили чөбайды бұл жомутор сәргебітігер тұстақ петтері бер біккетер мақтана бұн, еқі олағатігер сетихилері бағара бұн. Күнді көрәтшілер бит, онтан де бұл программаны мүркчі тұтуман, кытатын бүгін бұл Якутский фонд недвижимости компанияға бараңыт берсігі нөмердері барда тағысты, онтан білген кылгас рекламаға. Күнді доғыттар әйге бейріне көріғыт, онтан де білген бейге түйәні налогы төлөйін тұғынан кәпсәті яқпыд. Студия бұд ұлжытын күтті білгінер яқпын бағарабын налог федеральный сұлыспытын сақа сәрінәға салыттатын сударствыны өңілерге салатын сүр инспекторы Валентина Владимировна Яковлева. Текініне. Ага, Валентина Владимировна, тон қағызда сылын оттан бейге сирдәқ, оттақ, транспорттақ болапын оттан налогы сыл бүтіөніне төлөйіқті яқпы білген же бұл қайда барын әрі. Атыбы ысылай төлүр налог бут туактах бәдә биремелә хата. Он көйбит аксынга бастыгы күнердә төлөктә хатыбит. Сиддәх, дәлә хоттах, транспорттах чоннар тахлай төһәмден төлөктә бит. Аны табы билинге тургунан камайо хәен бюджетка төлөктә җаннар аңардыра төлөтеләр. Аяк сумма кидә якканада үлехин аттан бахана табыт. Өссә хаңа жыл бола иннегинне, хаңа жылы еһә хок көстүн налогтун ескидин төлән дет. Боттон хете төлөмәтәк суммалар госпортал тугар келен түстүләр. Онуттан бахана табын койтабы жаңа уже бу аксыне 2 күнүттен пеня аллатырар. Өлһин төлөктәк суммагын латынарман биреметер төлән демен аны ханыты мете. Onun de doktor sana jıl bu boları toğayak gün kaldı onun kıtatın налогтар gıtın tölen. Hadi urbaniyetlerge страховой взнostарын туğunan kepsetiyen de bu tuğunan. Anıttım bu manna keme hanga jıl gadılı bu aksanya 31 günü yardılı den qas bitti bitmatel пенсионный фонда оны мет страхованияга катчы төлөктак. Манка бит фиксированный обязательный платеж тенаторар, олата камсабат сумма. Сылай манка бит оттан үрдән херете гынан баран оттан быйыл сумма бит үрдәбәте пандемияла билләрли битен нәһбәстән. Үрдәтә суммада төлөнөктәк сумма опсай суммада төрдән тәһинчә агыс мәхәттон төтсә кобай. Бу сумматтан 32 тәһинчә төт мәхәттөрдән ага пенсионныйга барар. Онна агыс тәһинчә төт мәхәт балта кобай мет страхования барар. Онтан бу битмәтәләргә ханатабын бу туга биремете бу 31 жылагы хаянда төлөктәккет онда сылыстата дигенен кайдак баран ардан төлөктөрүн хепете кайдак баран ардан даганы онтан быганнан даганы сылыстата бу шехыл бүтүрдүлү бу толору хуманы келеректәктер
Оны табахан табын бу сумманы төлүргү тиһәкә бәгатигәр үчөйден, той тәрген бу фиксированный платеж төлөнмит сумматыгар яка страховой пенсионный стаж алалар. Кас төләбит сылгытыгар стаж курдук ханыктакыт оннотта маны төлөн яктакы булады. Оннотын этеметети кирер вопростарын нердебкелле хамай бак вопрос бу фиксированный платеж чепчетилден хөптө үлеләбәк булакпына кайдак болары игинден инне вопрос нахадбак кирер. Оннотта этебин хаком быгытынан бу урбанет учокко турда предприниматель статусын ылла даганы бу сумма каянда төлөнөн барар. Онна кахан бу предприниматель учетуттан уллан бүтөрдылы сумма каянда төлөнүлдер. Онна манна төһө дохоталар гыттан тутулга хоок эн каныкаре кылгас премия улаган токтоп буттабыллакына манкан учоттамат сылга көрүлүбүт качы төлөнөктактен. Аны тюрбанеттарга били каникул ден барди ити тугна. Каникул ден оттон бу бараларга берилер ботак. Бу аан бастан учокку турбут чоңга ден болар. Аны манна буллагана тияппын багарабын манна именно тух өңө көрүңүттен канны куслугана ороллоруттан. Манна спехек бар, патентная система денге туспас спехек, онна упрощенная система денге туспас спехек бар. Бу спехекке оробны хөптү бәһәрере манны өңөнү талан албыт боллактарына икки хулустада кенилер нулевой декларация төһәрләрдән. Олата вашы маннык хорокчоннар өйдәбиттернән бехикке хылтуды таләбәппү темарымнан көһәлләр. Диңер буллагана кинер каянда һәм бир декларацияны нулевой төһәреннәр биремәләр каянда декларация тутырыктактыр. Аны же бу элбе хоголох жекергеттер налогтан баскулануктарын тук чептетилер баалары бутугуна. Ототтан чепчети көрүңө хүрдө хадбак сылая билден хер. Оноттан хакоммут хака хербит налоговой политика хаконугар эме эби чепчети кирбите. Ол курдук бу элбе хоолакторго ден быйылгаттан бу аспытыкки тенче хүрбө хылбытын төлөбүтти. Бу манна уже агылынна чепчети элбе хоолакторго бир транспортго басколону ден. Ола бетер элбе хоолакыл бу келгенилер холобур икки транспорттак булуктан септи. Он келдергер бир транспортгар борбоско болар. Это налого төлөммөт нулевой агылар. Онуттан таханан өссө бир хаңа чепчети кирбите бу элбе хоолактарга бул бакка бараларгар транспортын бензинтен көһөрөңүн гахынан сүрдө хетер булакына налогун биохам бирген чепчетилерден. Онутта бу баралар санатабын, серетебин, сайбыланьята төһөрөк көтөнсөп, манна сайбыланьятырдан бытыс тенте транспорт документугар, онно хурла хажар болар отметка гайылар туралар. Бу бытысканы копаламраңыт сайбыланьятыр сыгырыны тахытна аякаме биохам бирген нак чепчети көрүлөр. Онутта те элбе хоолактарга чепчети эрдеттен сирге бар, онна жагуатка ден. Сирге алта хотай чепчети көрүлөр. Ола бетер холобур элбе хоолакыл вон сота хирде хак буллагана алта сотайгар чепчети берилер. Онна бакалбыт төттүгөр налога аллар. Кычан берер. Онтон желе хоттак чоңга буллагана оголорго вычеттен көрүлөр. Бир огого же квартирага 5 квадратный метр, онтон чагына жага 7 квадратный метр ден. Ола бетер гал төһөнөн элбе хоолок, очонун төлүр налога кыра болар. Hep ondan bu kolaborati ettibit deyim asığınağa deyimit. Onu bu masığına bit kolabora hığını tıtta negen tutulukta kolaboran ulakan masığından nalogu ulakan bolarcı kara masığının genen kara dinle kolabora. Onu da kibit çepçetige hakondan korulup çepçetige kaçaktaq. Manda bullağına darıgıstoyuşa den ırgan sınalaq masınalar spehekterger masığına kilbip bullağına bu masığınağa çepçeti verilbetten. Başı verilbetten. Lehen onuttan tihanatабын elbe hoğlaqtır. Kolabor bir onuk anda korur bulaqqa beğa hüdde xolbaq ete kolabor Land Cruiser 200 inden ırgan sınalaq masığına hürerler. Kolabor onun masığınalaq bulaqına çepçetinen hatan tuhanmak kıt. Onuttan ösü speheki bullağına hılayı min Pramtorg bəyte spehek oңror. Sılayın koyan hangardır. Onu bəytin saydıgar taharar. Onu tahanan ottan öskөтөн hege холобур бахаңа масына латчылар ем балдар боло. Онуттан ларгын масына спехке барын хоон билехатын барар булахатна беге сайпытыгар налог.ру сайтка киреңет онна калькулятор транспортного налога дем бар. Бу манна киреңет еще байды оттан масынатын талаңыт актарын соттатан көрөктүн сеп налогун. Dekoratçılar bir biyaqa kıttı hallar. Ütü günden жаңыттан налогу биреметигер төлүржөн этибит ол эрен нехлеке поштулап бола интернет со бола мехер бага бола манна да кайтак бола бу дейдиптир. Оттан ити почта ден оттан бәте туспа хайстан этелте
Оны бихе кайдах текени үлетин контроллур да хачактырды кыппыт суох. Оттон комойо кыйын эти орох жонга кумагынан барар, уведомление денмит. Оны то кумагынан барар булагана ие колобур беят кумагынан уведомление атам туппатак булахатна. Местагатер бар онна бихеге үлеттербит налогой служба торум денери терилен ололар бидекили үлетте эти котулустарга собинна. Онна тиеңит бу кивдан чактын бечеттен лыгатын сөп. Онна канның барар банның өтөлөкөтүн сөп болар. Оннан интернет үлери фиргер билен турар бейлишне кабинет бутар кирен онны төлөн дибит. Оны тахнан оттон те билин жон барта онлайн баннах, онлайн банныгы эми налогу төрөн кебек. Жетылыстақпытна вычет қасыйынан ылабыты ден. Эти имущественный вычет ыйыппыттар. Имущественный вычет декларация төһөрбүккетин кенниттен үсүй камеральная проверка ден болар. Олада документку барта бербеккеленер. Ол көнтөрүнсө бири шокутугар каччы көйтөр берилер. Ол бетер хама ухабыда төтүй болар. Иккен пенсиялақпыт туқ чепчетил года бары налогка ден. Пенсиялақтарға ме чепчети көрілдер. Эти сир налогар эме алта сота хирге бюджеттен көрілдер. Оларды эме квадраттыры коғырыр алта фотайга. Оны тағынан жаға отқа гаражка, квартира ден көрілдер. Манна бола кенерге бир көрінге ден чепчети берілдер. Оларды пенсионер бир квартиралақ болағына, бир гаражта, оны бир чағына желақ болағына, манткайгар бартығар басқолыныр. Онтан 2 квартиралақ болағына, кенеқы 2 квартирдығын налога алылар, доллара алылар. Онтан транспоры дейталар, онтан транспорға, пенсионердарға чепчети ден хоқ. Недвижимостька оны земельный участоктақ боллақпынан налог төлөктәқ бет, ұйға төһі болар еді. Налог гаден агалбат, сыл гаден агалар. Бегес сыл бітпітінкені налога ағабыт, олай бітер бұл билеген беге аспыт, 2-тінші хүлбі ғылбытын аған олар бұд. Онтан бұл олар 2-тінші хүлбі беш ғылбыт, беға әйел бітті ағылдыға, онына әйел әме ақсаны бастығы күнігерділі төлен ден торықтар барақтыра. Әлбе оғыла жек ерген қантан белі бетін налог төлөһінің туынан гос услугаға кәлбет боллағана, қандық нөмерінен. Аттыти госуслуганы бахаран тебинин госуслугага бияга информация бу биреметигер төлөбөтөк боллакытна иги еске кирби боллакытна бидде тиер. Онуттун бу билинге тургунан бу уже аксыны бастыгы күнө аспыта уже онун госпорталга билигин естек боллакытна суммалар барта тиен хатар болактактар, оны керен төлөкөтүн нады болар. Онуттун портал нөңгө билигин каян дебин этеме ханатабын эме бенима агалатым. Соғытық екке олы, устуджуан онна десакка хатер. Хеп уяңа туқ шепшети барин налогка, квартира, сир, барты, бейте, бас билетигер. Оттон те эппетим курдук икки олақта кене. Қомайы қайын әлбәқ олақтырақ санарғыр те үсіғыттан өйәден хокон көрілден тұрар. Білігін бұлағына бұл үйем, тон қолыбыр өте жетін отын долялабы тоғылыр орын ардабы бұлағына кене оғылар аттарттан түріппі бұғытынан, хокон бұғытынан, семейні кодексынан кене бәйті төргірі бәйіністәқ. Оныттан атын ол икки оға чептети хуақ бұлады, үсіғыттан әлбәқара болдағына чептетінен туаны. Пенсионер кабан 2 квартиралақпын бұлырын төлі ден сұрук кәлбеті бұйыл сұрук суы қанна бағар сыққа сөбі кейін ұлыстан. Оттан бұл әппетім көрді бұл білейін әме бұл пандемия кәмер бейі қанна кеме дағаны теспексия кәлін очырттан жан олағын ұрбаппыд. Электронный сервистер бұд үрді қадбақтыр. 6-10 таққа электронный сервис тақпыд. Онын налог.ру сайка керенгит обращение дықытын сөп. Әбетер оттан бұл личный кабинет үксілерер бар. Оны бағалыста портал, госпорталға қолабыр бәйат тұз кабинеттақ балақытына бұл кене паролын туғанаңғыт, әме налог.ру сайка керенгит, бәйат личный кабинет ағанаңғыт, онан туғанықытын сөп. Бұл тейсімденеттен қайда налоговый вычет ылабыны дебиттер, онына оғым төлі бүрдәқ өріққа өрінер бола, мантан әме 13 бірғаны ылыққа сөбден істеп бітті. Бұл бұлағына социальный вычеттен атырар. Социальный вычет қас бидде кейе қаттан сылға хамай олған суммата сөз-сүрбет ұхынчағылы ден қатшақтақ. Сөз-сүрбет ұхынчатта туғыныз бірғынылар отады қай алтан арты ұхынчады. Оны кене тоқтыр бұл өрәғын, онына де әмтәнетін да қолабыр стоматологияға жеп бұлағына бұл сумматын бардың қолбан сөз-сүрбеттен ары бары оқтақ.
Онуттан кини кахан бара декларацияны сылыста кахан бара төһерер бір аптақ. Документарын қобионнада, онна трин дефол ден декларация толарын төһерер. Очоғына сәне вычыды олар туғанар. Маннык мияха транспортнан олу мәрджи пейниеті гослуға келе тұрар дебіттер, төлі бүті мүрдіне. Тух пени ден балағына бұл ән ехін налогын ехе доллары төлінне дағын тоқтур. Тоқтабыт сума болар, оны қолабыр ән бастан төлін қолабыр пенин ағылда тұрарын көрерғын балағына ән бастан тұран налогын төліқтәқін. Отча налогын доллары төлінне дағаны пенин тоқтур, жол тоқтабытын кенттен уже бұл фиксированный сума болар бұлади, ол кенттен пенин төліқын сеп. Отча доллары хабылар. Бұл құтуға ғаяқ сағынақ народқа налогқа чепчеси барды дейіне талар. Налогка чепчети ден тон бияхате артика улустара ден онус улус бар. Бу баларга кинерге чепчети көрүлүбүтэ 19 сылтан алата, кинер олох толору баскаланан алар налогта. Сайылып бітер иккен төлі өтүбіт, мегіттен 3 сылы туталылар ол сөбді ден. Сайылыққа сир налога бұллады. Налог оттан налог 3 сыл эти толору ағылар, 3 сыл устата хаяндағаны төлінөқтәқ, төләбет түңметтер оттан билен турар требования барар, мировой судынан ағар, приставтарға барар, әбетер шотын хабылар. Ануттан қандың бары түгенге төлінөқтәқ ескетін хембір тұтан ұлар государство, олеген те ұғынық соспаққа, хаябаққа да төлән төлін. Әлбе оғылағылар біт, бір жағыны желяқ біт, бір квартила, бір масылақ біт, мантан налог көғыры өйді өдептір. Әлбе қалақтарға төтеп бітім күрдік квартираға 5 квадрат бір оғыға, жағыны жаға 7 квадрат көғырыр. Оннаттан транспорға тибир масынаға чептети, сирке болағына 6 сода хирке. Инвалид 2 группалақ қандық налогтан бас қолын оқпын сөбейді. Инвалидтар болағына әмейті аттабыт чептети бінен бартынан тоғаналар, сирке дағаны, онына жеға уаққа дағаны, пенсионердар күрдік әмей бір көріңе бас қолын алылар. Оны тағынан инвалидтар транспорға, бір транспорға әмей толару сөз бұрған чептетилер. Рос налог керен төлі өкпін сөп дөден еталар, она жет аластав налога вычет 10 бұрғанын барытын берілер дөден. Же атыластақын аттан имущественный вычеттен кеу етегер бидер берділер. Әмей декларация түйірағат, туақытын сығырағат, оннаттан қатчақтанар суммата 2 миллион. Олар бәтір ән 260 тыңчаны төннерін ұлықын сөп, тон қамнаскыттан тұтылықта, төләбіт сумман төннен кәлер бұлады. Сыл ұстаты төләбіт сумман төннен кәлер, онын керен дванды фыл бәғыт қамнаскыт справкатын көрін, онына ғылла хаджар бұл удержанная сумма налога ден. Ол суммаға тияға төннен кәлер. Валентина Владимировна бұл күрәчілі бітер анан тынсыл бұт үміктінен әнерер, онын налогытын төрінден ғалыстан кірігін. Аттан сақа әрем олықтақтара кәлен ер хаңа жылының ардалибін. Оннаттан бұл білейін бары түбікке же от кергеттейді, елкі тұрорағына, падара қомыюта, өріләқ түбікке хедер болықтақыд. Оннаттан ол бұйығыр мұны вақағат налокутын төлән, онына хаңа жылы ие хоқ, өре көте, нұсқас көстін денің ұрабын. Әйеға мақтал кәлен бұл игіденлерігін жаңбұтыр сәргілдер кәпсәй біткер, үліғаттығар сетігіне бағарабын. Білеген аны доғыттор қылғаз реклама ол кенттен көрсек бұйды. Күнді көрәтшілер бет, әйге сақа телевидиядыр, әйге беріне көріғыд. Де үбі қарчыны тұттуға үйреті тұғынан кәпсәті тағарық бұтын бағарабыд, манна бүгін студия бұтығар ұңырды бұд, Сақа Республикатын үбі қарчыны тұттуға үйреті мечесізге кен салай ачтын Татьяна Кентьевна Борисованы. Өте күнне. Де бұл кен қаған тәрелі біте, тоқ сығылақ, де тоқ қайсқалақ өлелері. Бұл біге кеммет, бұлырын, кеткен чөхір бағылаққа Терилдебите уже кисло бүтүн элдел робот. Опсайнан манна бебе тугунан жарыктан апты жетакка оскола учталларын, итер делер воспитаторларын, онна орто анал юрак преподавательлерин үйрөтө бит финансовый грамотныгы околорго үйрөтөлөргө. Ол бир ити тук үрдүнөн хинелер бит высшая школа экономики. Кинер бияк квота берилдер. Быйылғы квота бит 400 сүрбе, оны табығыл бұд уже бітенерер 435 ген үйретті бит. Егілем өңір бәштеді һәм бұланы ақпыт. Республика бұд районларын преподавательларын, педагогтарын бәшті тоқпар районы барты балар. Үсер район күтті баты бұл быйылғы өттігінен анализ көрдіққа. Дистанцион үйректі һәм бұлан жүгей бағай.
Оннан бу центр бутагар төт направлениянан илебит. Төт курс бар, бастырыл курс бут. Общее содержание ден, это не частах. Онтон 2 курс бут онюнан. Онна били учталдар мультфильм оролдор, сказка оролдор, университет бит игровой технология ден. Он есть программа бут финансовая грамотность математики. Он это программа бут в истории ден. Общеянан бу центр Москваттан биленен олор. Онна бу финансовый колледж ихинен бар бит. Общеян бу финансовый колледжге 2 центр бар. Бу бихиметод центр ден атырабыт. Онна финансовый центр компетенций. Олатын Еленина баратын финансовый грамотность үйретер. Кыра оғылырттан хағалан пенсионердерге тие. Ити тәһәкем устаты вернелләре, учталлар быт, Тепстігі курс бұд содержание бұд хетті 12 жастақ. Оны бастан келелерге учталар тестирование баралар, даланла бұд. Онтон үйреметтерін кеннеттен итоговый тестирование бар. Оны презентация оролдор, урок, макетін білімнен берелер, туғары бейлерін, көрілерін, туғыртын үлелерін, курс баран-бараныр үлелерін берелер. Үші үлелері бие Москваға таммат федеральный центрға кейт тақсалар. Онтан жа бу бу холобра бихини көрөлөр учталлар, хуятчылар веренектерин багырыктары бу оголорун өретери ди. Манда кайта хаяпка берелери, кайда бестелleri. Эхили кетинче сүрбе 2 хүрбөс өрәхылыгар гос кирехтә. Бу обязательно курдук. Бу туспа предмет бол батах урок тристеринен, предмет тристеринен. Интересный багай бу финансовая грамотность быжыды ден барыннагыр. География, история, математика. Олата учуталлар бияга бит опциянын хайыбыт. Бәлерин Управление образования табыт. Управление образования хургы табыт, ссылкалах уже барыта. Китнер бәлерин биле үрәхтерин тохтелтелерге гыталлар, онны заявка нохмыйбыт. Онтон жа бу үбе карчыны сөпкө булааннахыңа оголор бутун жа кас сааттан биһиги үйретектяк бити. Бу студия келбетилжиттер буттан курутондук китабын. Эге ханагыды. Опсайынан үбе карчыны хөпкө туттарга билеген оголорна хайдылактар. Ол ентен кыраддактырыттен. Даже уянтан дияққа хөпте. Оны би 2 центр битинен программа билимни хиджабыт. Илгиттен уян беспlatалар гаримиян үйретек бит. Оголор хөпкө үйретерге. Ого ден хайдылак билеген. Биле он на көрөлдөр бу дейт интернетинен, ютубунан оголорга кыраддактырыттан карточка ариялар жоннора хөпкө туттарга. Онна бу мошенниктерден кенекен. Финансовое мошенничество ден халбәте. Сине тугуде хөбелети. Олар эми хөпкөн итек канада. Бу кимере атын кез буна атагына, атын кехериддагына, каччы көрдөтөгүнө, канныгер онюга, каччылах онюга ngırdагына, ого кiji хоктах. Он төрөпүттер бээлери эми оголорун көртөктөр. Хөпкө. Төкөрөстө хажактак булактыр ди телефонун неге. Аны бээлерин түктүһөлөр оголор осколаган. Оны мен баратын туспу бердебит. Onun ca kaydak üretagati. Kaydak nemalar bağları. Kolabora bu tutatına jekергенге kaydak oğuptun kıtta kapsatebiti. Kine kurduk prezentasiya urokka höp бар. Prezentasiyalar gıtağın uroktar bile ettim diye uroktar isteri ger onu gıtallar uçtallar beylere. Төрөпүттерге таганы консультация курдук, вебинар курдук таксабыт. Онда бил учталар, осколлар белер заявка оролдор. Вебинар курдук таксабыт. Потому что 2 центр бит бихене волонтерствонан үлелер. Бихе кахам багар заявка кирдаган таксамыт үйретебит. Бу финансовый грамотность сайыннары бит. Республика хигер. Оны этек Канада быйыл бу 6 книга 6 волонтер, Россия дүнен 6 волонтер атыгар кийди бит. Бихе колледж бит. Грант үйді бит. Волонтердер курдук. Ача бу студенттер гыт эхенер волонтердер булактыр ди. Преподавательдер үйрөтөбүт. Уятчылар гыт. Студенттер битин эме агылыр бит эме бастарлар. Оны колобура Леген бу маннык тох болан таксыбаппыт, в основном дистанционно. Оны колобура эти тугунан улустар берелдер жетигитти. Онтон би дилен жекерген онну каяпка берен өренен хөптө яга конституциялын хөптө. Онну табылды бат бол. Очаклахынан Калахынан школалар обычно школалар бәлер кол бер неделя оролдор. Ол неделя амандык планы бит. Бачча биременен оны хөбөлө студент бионикелерин беребит. Кайда без секторын сөбө, кандай кадрына, кандай нөмерине. Аюнского хүрбөтөт. Якутский финансовый колледж инен бар бит.
35-05 бүйөнбес нөмер бит. Бу инеки ылжыпын кытаттан түһәни төлөһүн туһунан эме кепсеппит, аны бу сударсагытын беһи түһән бары төлөбүт, же бу 13 бирген туһунан бу көрөчтөр биттен да нахал баг йити китбит. Же бу манна. Это унис биргенти Валентина Владимировна Питин курдук. Унис бирген би тухтен курдук те опсайнан оны да өйрөтөбүт, оглу биле студенттер бин өйрөтөбүт. Налог тен кинерге уже кухан курдук көрөлөр. Тога де ылаллар ден, Ондук тен ботак болла де. Любой сударство, кандык багар сударство терелинне гана кине токкара олорохтах, токкара кая, оны налог төлөйн болла де. Улахан катчата доходан налогтан болар. Оны бүтөлүбүт, бо бехебехенеспит. Бед оны хоконнан туруллаһыджар. Түбөктәх бит кем камнастах, кем массыналар, деля хоттах дебит курдук. Аны оны ме барытын höpkö tuттан dönürök höp. Iti vıçıtlar dedet Valentina Vladimirovna Kepsayev'den kurdu vıçıtlarından tuhanan dötür dönürök höp. Olar bir studiyanlar bideti platını öğrenirlerdi. Olar beylerger manna bir öğreka kelem var onu bilenler omostollar. Gömülü hüller beylerin bilatna klasnikler garingen. Şöyle bakayım. Онту тип үйрәк кейне бар же, оны үйрәк биттен барамын документ справкалабын. Справкалаган, учетный вернебинден, договорың бар, Договор, квитанцияң бар. сертификат, да, бу үйрәк. Квитанция, тох лицензия. Лицензиялы. Заведение лицензиялах болықта. Оны даже эпикерлы урок беремет, это би лекция беремет. Оны төрөппүт холобура бу туога дохуоду ген нады дунду. Надо. Иккенерин. Төрөппүтө холобур төрөппүтө или агата, или ете, үлләп болған улахан эжие, или улахан баяда жылдын. Анытын бу тух тени тыхпын багарамын. Самозанятый ден. Билигин отто оголор бут таганы кырхастыртын бизнес кирен урбанга кирен нерелер олохайгалла хол. Бәлер аны манын орон жогурдарын сайындарын же бу бизнеске үктенелер боллайды. Бу манна же кассагыттан болуктактыр бу самозанятый. Самозанятый ден опсайынан былырын хаңа кирбит. Налог болар. Отайын басты күнүттен хакыйга кирбите, опсайынан бу регионнарга да онна элбак бай кехетинне киренерер. Вообще бу самозанятый болар ден легализациялар ди. Олто урут биле подрабатывает диржоннор деп кудукта в основном тугой бейлере оңорон тахаралар, эти тур тухарачылар, тыңырак оңорачылар быт, таксисттер быт. Да это кол эн үлеляккет ол таханан подработкалакан барган. Самозанятый болган. Кол урбанник боллаккан обязательно төлөктәккен страховой взнос налог. Онда самозанятый боллаккана оңорбут кирбит катчыгыттан эретөлүгүн төт бирген. Төт бирген кирбиттен. Жоңоңор боллаккан. Бу сылга кирбит докуппутта. Ондан тәрилтәгә өңөңөрөр боллаккан алта бирген. Оны холобура ого кассагаттан манна кайын хөбү төрөппүтүн кытта. Ого опсайна 14 сааттан урбанник болгон сөп. Гыдан баран бу тух налоговая ответственность 16 сааттан болар. Туалеттен оголор даганы хагылыктырын сөп. Ити тух техпене дистанционное консультирование кирер, ити он меңин оролдор ди. Онун неген олар өдөркнөр олар болуктырын сөп самозанятый. Итин хаудумнай, оны декрет колорор олобур. Түйчелерге кенчү. Эмиде. Ага. Де Татьяна Кентьевна көрөчүлөр битер же үбү карчыны сөпкө туттууга үйрөти, онотон тухаян туга тенетеси. Демекке. Отон этемете бу опсайынан бу олокко ди кихи агынар үбүн карчытын, оны сөпкө туттар неманы кихи растан үйрөтен сөп. Оны туспай методикалары барлар, оны меки тутуактак боллага ди. Онун бу учуталлар, преподавательлер, бийдәчилер сөпкө үйрөтеллергер көмө болуктарына төрөпүттер эмие. Улин төрөпүттерге эме кол бир төрөпүт муньягардаганы аяк час берен келерек хөп класстын час көттүк. Жай мактал аяка бойге бирге бүйүнгелен олжуттабыккар ихитиннеринихин рагынегер стихилери багарабын. Күндү көрөчүлөр бит билигин кылгас токтобулга барабыт, ол кенеттен көрсөкпөт. Дедоғыттар үбі қарчыны сөпкі тұтту, үйреті тұғынан кепсеті біт олқырдық білген студия бұтыр ғылжытты, Жокускайдағы кейінлі библиотека сетімен методиха Мария Макеева. Өте күнне? Өте күнне. Мария. Бұл Жокускайдағы кейінлі библиотекаға бұл әйге үбі қарчыны сөпкі тұттуға үйретіғі, бұл қайысқа жаққа хаңыттан кейбіте тұқсыллағы. Оттан билеген үбі қарчыны үйреті тұғынан блогердар дағаны, бағанар дағаны бәлері әлбәға кепселілер, интернет сетімегер, телевизорға кепселілер, онтан өйдөрханада кинилер бәйләрин интерестеригер, бәйләрин
оңорон тахарар продукцияларын рекламаларга үлелилер. Онтон библиотека бастыкы сылынан болар жоңго жиң она чакчы информацияны терер дейден. Онно маннык сылла харуктаг беге 2019 сыллакка школа финансовой грамотности ден проекты сагала смарт библиотека эхинен. Бу проект черчетинен элбах курстар, лекциялар болбуттара. Онтон пандемия сагаланан хомайо хәйен бу мантыкай бутын онлайн площадкага көһөрөмөт билеген беге сайт битэрөлүлүй турар. Билеген беге сайт битэр керен көрөхөтүн сөп барыта онно лекциялар, видеозапистер барыта баалар. Сайпыт ата. cbs.ru. Аны же бу финансовый грамотность болайды. Тунучулы тәкка өйрәтәгәт. Орды колоктоктор кандык итыларга хоруй көрдүлләри. Орду колоктоктор ыйтар вопростаратын материнский капитал, государствотан тох поддержка бары ден, он үбе харчыны хайдак элбети тухунан оны вопростар ыйталар. Онтан терапевттер оголорго бу оғаға хайдақ, қаракөй оғаға хайдақ, өбе қарчыны тұттуғынан өретек қойа білдендер оны бұпырастыра едалар. Онытын әйге үші бай бұл роликтері пықыт, бұл манна тұстақ, бұл өбе қарчыны өретер жот. Манна кемнәк әйеқа бұл спикер болан ұғылдалары, кепсилері, бұл финграмотныска. Беге финансики ден мультика тахар бұпыт, білеген алтта бұпыстақ, атак 10 выпуск боланына хаджар. Бу мультика тинчәннәр бер главный сөрүн ролга баллар. Тинчәннәр халыры. Тога тинчәннәр ден бу мемәннән болбатак, бу проект бүтән сагалык бүтәнне социаль сетемнәргә каракай опрос оңат булып, бу опрос төмүгеннән тиңнәр будан билемәнлек муннуну, каханыны, жаңа булганлык ассоциация эскәтәләр бит. Олеген беге мультик бит геройдара белла оны проша дентинчаннар болбуттара. Онотон жаңа бу мультиктар үчүгей отзывтары агалбыттара, колобура денеттакка мен бәям агысастак агалакпын, антыкайым бу финансики мультигин терергән көрөр. Онна билеген компьютер онары качуунун хаҗар. Антыката Тамин бәм финансовый өрәгә суак кеһи буллагам. Ди онна мен бу өрәктә җанар күндүк син бир огабар терәде бәпин дә менен җибин. Онна анага ие боларым быгытынан YouTube калбан кәһәбин кине бәйт онны көрөр. Беретер онна Ол мультиги көрән. Ол мультиги көрән беретер Онна Ото билинге алар онна тохтар ди информацияны будан түргенлек интернеттен алалар ди. Олеген киндерге түргенлек будан тохты чапчыкет кирер. Аны бу финансики ден мультик бутаттан мен көрбүтүм. Олы синтрегине аны орду кандык темалары хеге индикетин колобратар идигди. Бу 6 серияга. 6 серияга де. Арас булажы бу тохпут үппөт карчыбыт темада кең буллага ди. Онтан хеже бу 6 бастыкыны бук. Ол тугуна билинерек. Темаларынан болбуттара скидка ден тугуй, акция ден тугуй, индеби курду. Акция ден билеманнык рекламный акциялар тустарынан. Итиндик темалар гөлеләп бит. Онтан де бу мультиктери беге сайка. Беге сайка. Школа финансовой грамотности ден проекты булангат беге сайка төр көрөхдөн сөп. Олонна барата мультик выпустары баратанда балдар. Ондан же бу финансы ияден марафон. Тугунан бу кахан болары бу марафон. Быйыл күн региональный центр компетентности по финансовой поддержке ден телетене кытта. Оны смарт библиотека кыттаханнар. Онлайн марафон ыпыттара финансы ияден. Бу марафонга улахан саста хоскологалар кыттыны ыпыттара. Опсая кора түрдүнен бехинтен такса ога кыттыны бұта. Онна үс төһөмәктә хата, бастакы ки төһөмәгә тох тестовый вопростар. Онна үс төһөмәгә өттөн сөрүю. Мой личный финансовый план ден темага өттөн сөрүю. Бу тох өттөн сөрүю иннене региональный центр компетенции салаячта Рита Якушева оғылары күтті көрсін. Бұл маннық баланы, тұс бәйе баланын қайды қоңыстауққа сөбін, қатшы тұғынан кепсәбіте, өретбіте, онтан оғылар бәйлері уже өттен сүрүйін ұғырындықтар әде.
Тепо өйтен суруйларга тон эге эме түрлеспек боллаккатте оглар ордук кайдак ырытан суруяллары. Кинилер ырытылара өксүн биле аныгы оголар атындык көрөллөр бит, будан атындык, онна кинилер бизнес өттүнөн элбага хайылар баһарын олланалар өттемит. Бүтэ анализ конну курдук болан таксы. Очоны бәйе бирай егин еген оңруга. Бәйе бир егин холобра. Эти холобра социальный проекттар болуннар, ондукка ме холобра эме көрөллөр бит кинилер эме буландарын, финансовый буландарын. Социальный проекттар, бизнес проекттар эме көрөллөр бит. В основном бизнес пландарын проекттарынан кайы. Аны бу туох онлайн школалар тустарынан. Онлайн школа. Колбратим атын улустан эһиги бу спикердергитин кытта ди, тижөбө дегеттинде. Колбро атын улустар кайдак маны эһини кытта бирсеннер, саяпка төһөрөннер, бу финансовый грамотность. Антон бу пандемия үшүгөйе ден беге граница бут сок болан калды. Кең ник тапка. Барыты кең болан калды, беге колбро улустан эре болбакка атын регионтан беге мультиктар бут нуча толунан баралар. Олен атын регионтан даганы колбананнар бу мультиктар көрөктөрүн, бу мантан даг билени ыктарын каяктарын сөп онотан мультиктар бутыгар беге ройдар бут сахалык таңастактар, аны беге национальный тохпатын сибир кадеребет культура бутын. Анан кеһи барыта кирен колбанан көрөн вернен сөп мультиктар. Оны же бу Жокускайда кине библиотека адрыга кайдак тиемит манна бисебити. Жокускайда кинемит библиотека сетиме Ларионова 12А адреска бар, бу 202 микрорайонга. Онна кини бу библиотека сетимехинен 10 библиотека үлелі тұрар. Қанның бағарар корат библиотека тұрар дейді. Қатна әйхаға ұян кәрден кәпсән беріқтарын сөп. Онысы бу бастан школа финансовой грамотности үлелән істағаны Смарт библиотека үләһеттәре айбут проекттары болар. Жолан Розалия Борисова ден информационно-образовательный кин салаячыта. Бу проект авторы Антон боллаганы быйыл улатыннаран сетевой проекттен оңар буппут. Олата бу беге сетеме тихинен үлелер 10 библиотека барыта бу проектнан үлелер болбута. Мана таханын өссө бу улатыннары черчетинен 2 под проект курдук болбут, эти финансики этилибитин курдук мультик, онна право-лево ден мобильный сыгыры болбута. Бу мобильный сыгыры, бу барыта беге көрәчүләр бит, агачылар бит көрдөһүләреннән бу манны улатыннары үлеләр таксы буттара. Эти сыгыры туһунан сихили билгенеринде. Быйыл сас корат бағылығын конкурсугар кытты бұппыт. Манна право-лево ден проект бұт грант олбыта. Бұл проект сетевой 2 проекты холбон, это школа финансовой грамотности проект, онна библиотека правовой вектор ден мелохан проект ақпыт. Барапеттінен үлелер проект. Бұл балары холбауын күрдік болар, 2 проекты. Онна бу проект черчетинен мобильный сыгыры оңран тахарды бут, право-лево ден билеген бир түхімақтақ, 10 вопростақ, онна сүрінгер ойдырынан эме белла, оны прошу олар, билеген чәннер. Онна кенелер бұғырыға үп қарчыры туғынан болбаққа, барап туғынан эме кәпсілер. Холобранна кейді вопрос, конституция туғынан вопрос кейді, авторскай барап туғынан вопростар кейділер. Онна бу сыгырыны сөдағаны улатыннарар бағасан алақпыт, қастағыны түйімақтақ болуға ден әренлері бет. Онна бастатан тұран бұл проект сыгыры бейхаға, бейге учуталларға, төрөппүттерге, онна оғыянлар үләйттірігер анан тахарды бұд. Кенелер бұл оғыларға көрдір еқтірі, білгенлер еқтірі ден сылла құрықтақ. Чөйде. Бу оготтон мультигі көрін хәңәрір бұлладе, мультиктен көрін үйренер, эти финансики. Манна кимнәк этеттен деулелес беджамон, төһө өр оңор бұттыры қолбыр, бір мультик төһө өр кем оңоллары, ким рухуйдады құдоғынны кейін, дизайнер. Бу проект, бір қолабыра выпуск бейхаға бір ей бұға оңоллар,
манна библиотека үлэһеттере бәйләре, озвучкатын бәйләре ыталлар, орхойын эме бәйләре орхойдуллар. Онны өсте волонтерлардахпыт. Ол волонтерлар эме бәйе хулахан күскәме болалар. Онтан жа бу библиотекагыт эми финансовый грамотность көрүлөһөр, элбак книгелер баалар ди. Оны колбара мен онлайн ари улассаммын агыкпын синду. Онлайн ласаңа тагы хатын сөп, холбара саха херегар таксыбыт кененге боллагана, бу маны национальная библиотека, электронная библиотека тыгар бияга сразу онна кененгелер айылы хаҗаллар ссылкалары барата бар, онда керенге тол национальная библиотека, электронная библиотекатынан агы хатын сөп, онна литрестен подписной тохтахпыт, ресурстахпыт, бу литрес кеме агачы боллахытна басқа литрес агачты болохутун сөп, онна басқа кенегене ылаңы 14 хону кустатагы хатын. Ага, жөйдешо телефонмар скачайдан бараммын. Тутатынан нахакастан. Сразу Тутатына харазы берелер. Тутатына харазы берелер. 14 күн босқа агып. 14 күн басқа агага тонтон хетер агпатакытны өсөкө жүгү тонна өсө 14 хону берелер. Барта босқа. Барата басқа. Ага, жүгей. Ага. Самое главное агачы болохутуннады. Ага, хуртары ханады де. Сураттары ханады. Ага. Де оны Мария бу көрәчүләр битигер, бу үбө харчыны оготтун сөпкө тутту туһунан сөчөбадик бу ханагын этти, нөсө тухаян төмөккө тугатен иде. Антон көрәчүләре барларын келен һәр саңа жылынан агдалыбын. Әлбәг билеләк болон библиотекага сылжын кинегәтә агын ден ыңырабын. Мария эйеха мактанабын, бу оголор бутугар, келер чыттар бутер бу маннык үпкә харчыга тухалак, эти юридический дөттүнен, брап дөттүнен мейлеле хенерер биккеттен, он наалукан хайгаллак олук ура хеджере биккет, онун библиотекале хеттергер, өссөс этихини бу токтар брайылкыт олукка кирен, жомутуар серге битигер оголор бутугар тухалак болдун ден агарап Мақта. Күндү көрәчүләр бит бүгүн эйге бери үпкә карчыга саконга аналак белдиктәге тахары тынылыт бәгатер улус интерехинеи тухалагы арибук болуктакы тонтон бу көрәчүләр бит WhatsApp-ка койтан болларда тон колбомуттар онон анатыкпын багарабын бу биһиги бери бит бу күн эбеттен кехаттан YouTube сетемигер тахсыга онтон сарсын эйге бири үрекке идеган Аллах тахарытыгар биһиге бу республика битигер арас конкурстар проекттар болдулар оннотон бу биһиге оголор бут үрнәтчилер студионнар бәлерин интерихине проекттарын келен бие касын бу эфиргеме кепсияктыре онон эйгеме хасын эйге бини көрөргүтүгөр ыңырабын онтон бу неделе устататын эйге бири 12 час 15 минуттен бир аңаргадылы бу эфирге таксар, онон олоқпут арас әйгетін сырдатар. Средага даробияған Аллах, чепперге жекерген, онтон бәйтінсіға кере болу темаларға. Оннатон бұл туқтені текпен барабын. Саңа жыл болара екі аңар неделері қаланын налогкутун кытатын төлөн, етем ұғы келінге ипотекаға ме бүгін туттардақытына, документын туттардақытына мес бейдақытын сеп, онын туқ бар күннәғы сылғытын, олыққытуғар бар сылғытын тұтытына сеті әркетігер бағарабын. Аныңызға фирға көрсек қадері.